so fiel vai ngai tipo tisi fafo mai le vale tone Amerika. Tolima o tamai e fo I o leva na tan sanga mai malo Amerika o ko ki sanga ato. Man ko foi la ole o kanga kanga o kanga fan na winei. They are citizen by birth. Ya ele o ka ko wala mata fayoi o ko ya mai o ka kanga ka. Man to foi le te ka ko por kala be o mo dikele. O ka kanga o aku o lenga o ku ngai fan na Samoa so ku ilo so I Hawaii enta pilungai ele mainland America. Ia o kula la ia fai poi fai tai to lua. Ai le ang o fai ni pepa. Ia nga lo le o ko yiki course full ko sanga ma ko le kali. Ai ko fa le ko ngo I su e nga. Ia o la nga lo ko po le ale mela lo ko penga lo ko overstay ai o. Ko mau ai lo le se pepa. Ia le la ele ise ka ko choice. Asa ka mo fai o fa ke foi o il malo America ile. E te leo le la tu au la fo mai. Wa ko yikia o over e marka usanga o ka mo fai mai. Ia nga fa vera I tatu tala o mo sai mai o nga o ka ko pui nga ma. Ia ale vola wa fa mau tu mai. Ia la mai ile au mai nga ile so lima o februari. Mai ile to lima na. Ia le voila wa fa ta o le ia inga le fio atu le fa tun sili. Inga ia malu pui ia kama ia o kama nga fa nga ungi. Ia o ke le o nga do nga fa tino. Ia ele mfai o nga o ka ko wa o ta tom ta fa yoi le nga ka im ta fa yoi fa ba malo. Ia ala nga o la to sa o ko so ka nga fa nga ungi. So Olivainga la leole avainga overstayers or were they offenders in? E la ko solitulafono. O la tu solitulafono ia o solitulafono kai pe o solitulafono voile o le lavea I o ta vale mali wal tangata. Ia pe fa o lima fo. Ia po o le lima tanga vale oisi. Ia po fasi foi o korua. Wa menga lenga lola korua ia li poki o. Ia li mai lo ma Amerika kuri mai ngai. Me fa pena o solitulafono ia fai foi ngai. O le foi o ku fai o. Will they be joining the returnees program or? They are all required to join the returnees. Because o le group lenga lanu. O le nganga ako nga le fa mai malo le luafe sfultolo nga ia maki umon vai nga ngai ia ise au wala foi le is part of our rehabilitation ko we assimilate ila ko ngole wa o kelo la tono sa mo kelo ga ngai le lo sa fa sa mo tas wo le ho nga ise mo la ko ai ngam saro po nga o la ko ma ko la man ko is o isi foi ia su nga ka le ingi ainga le ai ia ni uso to nei ia pesu e ko la wi ku la ia al fain kala na to mo fai wa ese ho nga ma ai ko ka su e foi ia la to ainga nei wala nga le inka ko fale pe o Amerika ma mangi usile ma Australia e tu fa pito ai o mai ko o la to ainga ai o le nga kele nga fa kai foi nei ainga nei I mo fai o nga la ko kalia inga o tangata nei o isi la o makai o isi o fai le ka ku ai I ku ai mo wo sa fai o me sa fai nga matai e ma o ingai o mo ko alu la ko fa sa mo fai la unga isi pe o la unga ku la fali sa mo vo ya ai e to tele o isi foi mo ko le ya pisi ni si o fai pisi ni ska mo ka ma alanga winga o to tele ala la to mo bao ia le ho mo fai nga mai e ko to tu le tuno ia awa fo ila ko ke lo la to they have very good spoken English e fai ngo fia nga haya umai ia o ie sa o ile upu o ulai titi upu Paulo e ka le si ko nito o ulai titi sa o fai me fa ta mai titi e ina o matua
o atu e se me whaatamuiti. Ai whai mea tangata mai tu o le responsible, being a responsible citizen, being able to provide for new lives and contribute positively to the economy of the country. O mea whaakaka matua na, man whaamukoinga, a wawe ese le malo vale. Sa iei ma whaale tono i aso o isi atunuu. All men are. Some of them are women, all men this time. Okay, They're yeah. all mine. O isi kanga ka ufa fo i mai o te maita. Ia o se fo i fili ngari nā taimi o ko kele o lantou. Ma fua solitulafono kai molika. E le se me fo inga. Ia a ua whaale tonu a o le ika.